Misal kang itu unang terkasih kang pacar yang punya lagu tuan rumah spesial Mamas Asep Bos Taiwan, kang Mama Sase Bos Taiwan, kang Papa Yamun Bos CHM, kang Papa Sanita spesial kang Bang Adi. Didalani kang wong girang apa nasib badan duwe lagi kaberan kerja ning panggungan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duite alot bisa telan tapi kanggo demenan duit beli warung iman dicokot lambene metu jutaane kaya duit wis langkang ambok bapane spesial kangge wong girang 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 jos kangge wong girang Aari 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 jos kewo spesial kangge Los Gol Sarnadi 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 tugal bae atine duwe lagi sampean doyan tuku sapi online baka bengi mantu kaya mandung hantu sing diluru tanggane pupu hajar Dede Jihan Dede Jihan Dede Jihan obat Dede Jihan terus jos dak Dede Jihan asik jalanan nabung ening barisan pikiran dewi campur setan Dede Jihan baka bengi matu kaya mandung hantu sing diluru tanggane pupu mula duwe lagi mabok tanggane brutu wong lanang sing happy hatiku lah sing nafsu sebelah sininya tapi kanggo demenan duit beli baru emas siapa mah Dede Jihan dicokot lambene metu abangane kaya duit wis langkang ambok bapane Ari 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 aya Kang Sarnadi Kang Sarnadi Kang Sarnadi Kang Sarnadi kangge wong girang wong girang wong girang
demenan duit di warung eman alaso sayang ari dicokot lambene ari metu abangane kaya duit wis langkang nganggo bapane ajar sebelah sini mamai sapa mamai sapa mamai sapa mamai sapa mamai sapa matur kesuwun kang Ayah Jihan bener Pak ayahnya Jihan ayah Jihan ayah Jihan ayah Jihan ayah Jihan ayah Jihan ayahnya Jihan ayahnya Jihan obat kemon ayah Jihan ayah Jihan ayah Jihan ayah Jihan dugal baik atine duwe laki sampeyan doyan tuku serabi online baka bengi metu kaya mandung hantu sing diluruk tanggane pupu Ari 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 duit ladang calongan nabung ning barisan pikirane wis campur setan Mama Jihan sayang Mama Jihan eman Mama Jihan sing paling moral Kang Sarnadi duwe laki mabok tanggane bruto Kang Sarnadi wong lanang sing happy ati kula sing nafsu wong girang apa nasibe badan aduwe laki tukang tendang agar janding panggungan hasilnya lumayan wong wadon salut duite alot pisan layar tuh ora pugu kange wong irang wong irang wong irang wong irang wong irang tapi kanggo demenan duit di warung iman dicokot anue metu cetaane kaya duit wis rangkang ambo bapane iya kang Mama Jihan lagune apa Mas?